Туғандар, biz Қошқор тарапқа, Қой тарапқа өттік. 19 декабр Оштағы Учқун мал базарындабыз. Қошқор тарабындабыз. Сіздер әлбетте біздің каналды көріп тұрасыздар. Мен ақырын Қошқорларды білейін, қандай болды? Балары қандай болды? Ажауыма бастай берейін. Қаншадан деп тұрасыз? Aşırısı 40 bin son ya. 40 миңден. Жаш тиштері қандай болып қалды әмі? 4 тиш екен. 40 миңден екен. Қошқорлар көріп отырсыздар ма? 5 баш бар екен. Ona 35 ta. 35 екен. 35 екен. Нарқы 30 екен. Ешкілер келіп қалып тұрғандар. Боз ешкілер. Қаншадан деп отырсыздар? 20-дан. Жаштары қандай болып қалды? 2 тиш. Қозылар ғой. 20-дан екен, қозылар екен. Көріп отырсыздар ма? Қошқор базардамыз. Жүріңіздер. Қанша деп тұрасыз, ажаба? 50 мың кеме бар екен. Қанша тиш ем ұрыңыз? 4 тиш. 50 мың кеме бар екен, 4 тиш. Содаңыз берсін. Азыр, өтем азыр. Өтем. Қаншадан да өтасыз? 3 өтең. Жаштары қандай о? 2 тиш, 4 тиш екен, 30-дан екен. Көріп атышат. Көресіздер. Ана Қошқорлар. Ана Қошқорлар. Қанша деп тұрасыз? 30 деп тұрамын. 30 мыңға. Қаншаға беріп қойдыңыз? 30 мың кемі бар екен. Қандайсыз? Сіз бі ден солыңыз? Қаяқтан тауып келдіңіз ең, бұны айтыңыз себе. Қызыттыңыз, ютубты жарыңыз себе. 30 адырдықы. Жашы қандай? 2 tiş. 2 тиш. Жашыл екен да? Көріп отырсыздар ма Қошқорды? Ақшасын айтың ең, қаншаны отырсыз? 30 кәмі бар. Жақынырақ, дәңге, тас, қолға тиіші, байлап алышы. Қолға тиіш 25. 25, соны әкез. Шундай базар болса, тоғандар 25-ке байлап алып шығып кете береді екенсіздер. 2 тиш. 30 адырдан келіптір, өзі негіз Аравандан келген екен. Қошқордың сыны жақсы екен. Сыны жақсы екен. Қолаңыз білесін, а? Суретке фон қосыңыз қойып қойын, а? Қандайсыз, а? Siz misin? Ден солыңыз. Hani benimle görüşe var senin. Сіз мені көріспей бола, қандайсыз? Қана бұл? Қалғанын не қылдыңыз? Сатып бердіңіз бе? Satı verdim. Машалла. Жашы қандай ем бұныңыздың? 2 yaşar. 2 жашы. Қанша тұтасыз? 25 bin. Жақынырақ о. Yakını 23 bin. Немножко бел бересіз. Beri var. Қанша килограмм ет береді ем? Шында бір айтыңыз. Тажрибада. 40 kilo de üstü bir attı. Жақсы. Yaxşıydı. Bunu yençi geldi bu, yençi. Еншіге да? Обязательно. Ay sençik. 2 тишкен туғандар. Қолға тиші 23 мың көресіздер. Құйрығын көресіздер. Башын көресіздер. Az günü koy benim. Hadi. Жақсы. Содаңыз берсін ава. Rahmet. Шундай жүре берің, жадырап. Daha geç. Өліп. Daha geçti. Қаншадан деп отырсыздар? Jönleri boya var dep koyduk. 40 кеме бар екен. Oluş 40 кеме. Oluşu dep. Yaqını 40 bin. Қанша деп отырсыз? Қанша? 18. Қозу? Қозу Қошқор екен, 18 мың екен. Қаншаға бермей қойдыңыз? Қаншаға бермей қойдыңыз? 15-ке? Жетіп қалып тұра? Ішіне қосты бересіз. Сондай жақсы екен туғандар. 18 дейді, кеме бар екен, 15-ке бермей қойды. Қандайсыздар? Тұрастар адам тартпайым, қызығат болуың әге. Қаншадан деп отырсыз Қошқор? Қошқор 18 биңден деп. Жаштарын айтың ем. Жаш қозылар бұла мұны. Ona ket onlar. Қозы. Dele bir görüp koyalım. Қозы, пароды. Oh. Kaça verip koydunuz? Bitti қараң bitті. Bitке қарап. Bir katayla. Bozu Қошқорлар. 32 биңге беріп еттім екен. Екеуіне. Ha, жақсы. Солаңыз берсін. Қозылар жақсы екен. Қошқорлар жақсы екен. Негізі. Қозы, парода.
Alçıraktan taptım. Qo'chqor bozor shunday to'g'onlar. Qo'zini qancha deb turasiz? 13 ton aka. 13 ming ekan. Erkingizchi? 14 ming ekan. Narxi 13 ming ekan. Yaxshi, so'langiz bersin. Ava. Keyin qo'lingizni qarmab qo'ying. Qandaysiz? Yaxshi. Tinchmi? Qanchadan deb turasiz? 15 tane. 15 dan. Yoshlari qanday? İşim buzda da qo'zi. Ha, qo'zilar ekan. Qo'zi. Qo'zi qo'chqorlar 15 dan deydi. So'raylikmi? Bozor qancha qildi, ava? Ye. Bozor qancha qildi? Pazar buna olsun 15 kıldı. 15 qildi. Bermedingiz. Vermedi. Mayli. So'langiz bersin. Shunday, to'g'onlar. Qo'chqor bozor. Qanchadan deb qarab turasiz? 15 dan kam bor ekan. 15 dan kemi bor ekan. Bulardanchi. Qo'zigani bilinib turadi. Ko'radasizlar. Bitti ko'rasizlar. Shunday. Aldingizmi? 3 ming bo'ldi mana aka. 3 mingga uloq chiqib ketadi. Sodangizlarni bersin, ava. Qancha datasi bularni? 40. Eko 40. Ököyünü 40 da otağız. Eko 40 ming ekan, to'g'onlar, mana krasavchiklarchi. Yoshlari qanday buni? 2 tiş. 2 tish ekan. Alsıroqdan tortayın ha. 2 tish ekan. Yaxshi bo'lsa arzanaqa beraveradi. Ha, maşallah. 40 da otam, arzanaqa sırasına beraveradi. Qo'lni qarmang, ava. Mana aka. Mana aka. 30 ming. Berasiz ta mana aka. Yo'q, mana tavakkalman. Shart to'g'onlar, mana aka. Bozor shunday, to'g'onlar. Bozorga kelsangizlar o'zi bir yig'aysizlar-da o'zi. 34 ber o'tadi, qo'shib mana aka. Maşallah. Ha. Sizmi? Qo'chqor bozor to'g'onlar. Aqırın o'tdik, qo'y bozorga o'taylik dag'in. O'shon menen jiyintiqtaylar. Qo'ylarni ko'rasizlar, baylangandigin. YouTube. Aldыңыздарбы? Aldыңыздарбы? Qancha oldu? 9,5 mingdan ketdi ana qo'zilar. Görüşü bir eski tarafga o'taylik to'g'onlar, ha, eskidan yo'l o'tadi. Qanchadan deb turasizlar? Bularni oldik aka. Aldingizlarmi? Baliqni chiqib turmaydi yana. Yo'q, adam chiqarmayman, qo'zg'at bo'lmang. Takani qancha qaldingiz misol? 7,5 ga oldim. Taka 7,5 ming bo'ldi. Berkilaricha? 3250 so'm. Bo'ldi. Taka 7,5 ming bo'ldi. Qolganini 3250 so'mdan olib to'g'onlar. Shunday, bo'y shunday, o'shlar. Buni qo'zilar ham sotilib ekan, ha? Mana aka. Qo'zilar qanchadan ekan taqsir? 3,5 mingdan ekan. Erkeklar o'xshaydi, 3,5 mingdan ekan. 3,5 mingdan da o'tadi. 3,5 mingdan. So'raysizmi? Erkek mi 3 o'tang? Urg'och tushayotgan. 3 o'tang urg'och. Qanchadan sotdingiz sheriklarni? 3,5 dan sotdim. 3,5 mingdan sotdim. 3,5 kam bor. Buni qancha bag'amiz? Sut bilan bag'amiz-da? Chop temirda. Maşallah. Shunday to'ndir. 3,5 ming kemi bor ekan. 3,5 mingdan sotibdir bugacha egisini. Mayli, sodangiz bersin. Dinlarni qancha o'tasiz aka? Odam tartdan qo'zg'at bo'lmam. 8750 dan to'g'ri keldimi? Oldingizmi? Oldik bularni. Oldingizlarmi? 87,5 dan oldik. 8750 dan tura keldi. Ha, maşallah. O'zganda. YouTube'dan ko'rasizlar inshaalloh. Yoshlari qanday ekanlar buning? Narxi 2 tishgan, buni suv bor. Ha, Ko'rib qo'y. Enasi dedi. ko'rib qo'ying.
8700'den süt bereli echkiler to'g'anlar. Takalar turadi orasida. Aldınız mı? Qancha oldu? 7400 bo'ldi mana echki. 7400. 4 kishi ekan, ha? O'tak. Qancha deb turasiz taqsir? 6,5. 4,5. 4,5, 6,5, 7 ekan. Echkilar shunday. Uloqlar qanchadan bo'ladi to'sin? 4,000 dan. 4000 uloqlar ekan. Qo'y bozor, to'g'anlar. O'shto, mol bozor, qo'y bozor. Qanchada o'tasiz ekan? 17 ekan, takach. Uyurga qo'ysak bo'lavi, jaraymi? O'sha yurdikida o'shancha qimmatda. Bo'ldi. Bosim tutingizlarmi? Qanchaga berib qo'ydingiz? Bozor 13 pulga berib edim. Berib edingiz. Yaxshi. Sodangiz bersin. Taka to'g'anlar. 13 ga berib edim deb. Qo'shsa beradi inshaalloh. Yo, süt berermi? Bozmi? Boz emasmi? Qanchadan deb o'tasin? 6,000. 6000 dan ekan. Süt bag'atindagi echkilar to'g'anlar Zanenskiy bo'lish kerak, ha? Tartib yurasiz, ha. Qandaysiz? Taka. Qanchada o'tasiz buni? 9000 ga o'tadi. 9000 ekan taka. Nima oqtamizchi? Uloqlar. Ular olindi. Alındı mı? Qanchadan aldınız? 7,5. 7,5 dan alındı bular. Bo'z ekan bular. Qaçib qolganmi? 7,5 dan to'g'anlar Zanenskiylar alındı. Süt bag'atında. Qaysi qalalarda? Sodangizni bersin. Tez qavarchi, yel qavar. Lekon biri. Mana echki bozor. Echkilarni ko'rasizlar. Suraysizlar chetini ko'ribchi. Sen hammi? Qanchadan deb o'tasin? Kemi var. Tekeleri 6,5 dan kemi var ekan. Bu yog'icha? 4 tane kemi var bunlar. Bular 4 dan kemi var ekan uloqlar. Qancha yetib beradi? Şer miktarı var. Hem arq qala yetmedi. Bar dem 10 kilogram, bundan ko'p bor da. 5 kilogramdan 15 kilogram. Sodangizni bersin. Hozir 500 so'mdan et olgandan ko'ra bir echkini so'yib olgan yaxshiroq bo'ladi dengiz. Onlardan çık. Shunday bo'ladi. Ona echkini bir ko'raychi. Sizlar baya surandingizlar ele. Süt bag'atindagi echkilarni tartib qo'ymoqchi debchi. Mana echkilarni ko'rdingizlarmi? Mana bunday echkilarni. Mana süt bag'atindagi echkini. Ana, jelin. Qanday? Kimdan ekan bular? Bu yoqda o. Qancha bo'libdi bu? Mana aqdi Zanenskiydi. 18 ming. Sütü var ekan, dandiy время. Qancha litr beradi ekan bu? Onda 3 litre verir. Ha, maşallah. 18,5 ming ekan to'g'anlar. Zanenskiy. Jelini ko'rdingizlarmi? Bunalarcha? Bularni qanchadan sotasizlar? 15. 15 mingdan ekan bular. Echki bozorda o'sganlar. Uyda bormi ava? Uyda bormi? Bu sotib tashladingizlarmi? Boratilar ham bo'lsa uyingizga hech tartqaniz. Mana ular qancha bo'ldi ava? Bu ham sotib oldu. Mana qanchaga sotdingiz? Azamat aka, qanchaga sotdingiz uloqni? 5 mingga ketibdi mana. Uloqchi. Shunday. Bolar shunday. Takani qancha deb turasiz? 15 ming ekan taka. Bu ne degan paroda bo'lib qoladi? Cheyskiy. Zanenskiy, cheyskiy. Благородный deb qo'y. Nubiyskiy turlari ayoy ko'p. Sizga qaraymi? Mana aka. Zanenskiylar. Bu yoq qanday qoldi? Tandashna oldu ha, Azamat aka. Tandashga bu yog'i bor. 7 mingdan. 7 mingdan ekan. Mana tutqanmi Azamatjon mana? Ha? Mana tutqanmi? Eskiler 7 mingdan ekan. Tandash. Uloq quloq varlar. Mayli, sodangizlar bersin. On jarım ming kemi var, boz bu. Yo'q, qisir. Qisir bu. Sütü var mı? Oh. Kegilen to'g'anlar. Qochadi qo'y. Jelini ko'rsataylik, ha? Mana aka. Jelini ko'ratasizlar.
кәлетілеген тәгеде болады ең бұяғыш. Бұратыстары. Қанша сүт беріп отады ең бұл? 1 litrге жақын сүт береді. Маззағылы ішесің е? Сен өзің деле сайы бересің? Қанша ең бұл? Қолға тиіш қанша болады? Қаншаға беріп деп жөн өтті? 10-ға беріп? Жақшы. Süt бағытындағы Заненский ешкілері шындай туғандар. Азыркы учурда 1 литр сүті бар дейді. Көккө шыққанда 2 литр, 3 литр көйіп кете береді, аны көресіздер. Қысқасы шындай. Содағы бес мүк ама? Ешкі бұлақтар. Жиынтықтайым туғандар. Бүгінгі мал базарды жиынтықтайым. Жауық деп жариялайбыз. Biz mene çok olup durunuzlar, mınандай kaynagan mal bazarlarda görüp durunuzlar, komentariy, like'lardan basıp durunuzlar, teskalar, elkalar, çavarman, gün jelesi, degele bizden kanallar жалпы elden, жалпыңыздардың қызматыңызда da bulabilirsiniz. Amanlıkta жолугушканча.